I pozdrav svima ljudi, sa vama je u današnjoj video pričati o turniru koji lično ja i Elbo održavamo. Naravno, pre svega da kažem, ovaj turnir ima nagrade, zavisi sad ko će se prijaviti. Naravno, o bližnjosti, pošto nagrade, pošto ovo je turnir, kako se zove, neće biti, pošto poprilično nemamo PayPal pa da šaljemo. Tako da ovaj turnir je dostupan samo obližnjima koji su tipa blizu, ne znam. Znači da nisu u drugim zemljama nego da su u Srbiji. Trenutno taj turnir se održava. Trenutno imamo 4 timova. Ako hoćete da još više da saznate u turniru, trenutno kako se zove, imate kanal od Elboa. Taj kanal koji ću da ostavim link u opisu videa. Pa svi odite na taj kanal i supajte mu se i pogledajte video turnir. Znači tu ćete imati, kako se zove, o turniru, tačno šta svako treba da uradi i kako i zašto. Tako da ja sam vam rekao, čisto ovo je turnir koji ja održavam, to jest nagrade su sa moje strane. Tako da ako bude u budućnosti moglo da bude još turnira, bit će, ako vidjet ćemo. Turnir ćemo, evo, imate, pitajte kako se zove, imate, možete napisati komentare, ali trenutno ne znam kako da vas ubacim na taj Discord, tako da ako uspijem da vam ostavim u opisu, ali ne verujem, tako da to je to. Imate na kanal od Elboa koji će biti u opisu, pogledajte malo detaljnije.